Bisa ino ya mutumia mwena wa Nyamira akiburo ni muingi mathiko-ini ma uria wari muthuri wake Melen Mogaka uria uratungirio tharikire no riu ni arikite kwandikithia maritwa ma andu 10 aria marekwirwo gutabania giko giki na bonge cia uthuthuria. Eri ao mari amwe aria maikitio ngono aritie thutha wa kwandikithia ndumiriri wabici-ini nene cia DCI kaunti-ini ya Nyamira. Nimeandika statement. First nimeandikiwa P3 nikaenda kujaziwa hospitali. Wamenirudishia, tumerudi kwa station. DCIO wameniandikia statement. Saizi tumemaliza. Gieko giki kia kumuringiriria aiketeri irima-ini ugukirekana ni unduire wa kumubinga ndakana bike kungi. Tumurite marakara ma atumia atongoria bunge-ini na Senate makimenereria gieko giki kiria mugite ni unduire mubituke ni mabinda. Ciiko icio ni twaregana nacio na tutigocietikiria cigioka cietitwo culture. Gutire culture ya kuhinyiriria. Culture ni ya kwenda mutumia, culture ni ya ku protect mwana wa muiritu. Andu aya manyitwo na matwarwo igoti-ini tondu andu aya ni eki nai, those are criminals, na gutire undu ta unduire kana culture hau. Mubunge mutumia wa Githii Donya Aburi onake akimenereria gieko giki augite aria marekirio guo mariganirwo unduire ti kuberithia ende ni kuthomithia guku akiuria aria marekire gieko giki mathie na mbere na gutacukirio makinya ma watho. There is no culture that punishes its children. Culture blesses, culture teaches, and culture sets an example to the coming generation. Ibida-ini o riu atongoria aya ni mabete mukana aria marathingiriria gavana wa Nakuru Susan Kihika ugucoka wira ona tarikitie rutha rwa kubeo mwana makiuga Kihika ni mutumia ta atumia aria angi na kugia mwana gutigatwike njira ya kuburo kiuteti. We take this opportunity to reaffirm our wavering support for her and wish to address public concerns that have been raised regarding her prolonged absence from office due to medical complications following the childbirth. Ona Bibilia-ini kirathimo gia ciana ni tugaga ni kiheo kuma kwi Ngai. Andu makoretwo makimukumithia na ngarigo society tukoretwo turorete nako. Kihika uria takoretwo wira-ini kwa ibida ritanyibeirie mieri 3 atongoria aya maugite thirikari ikoragwo na mitaratara mirumu ugutigirira ona riria gavana atari kuo wira no urathie na mbere ugiterebo ni munini wake. Na ni Kenyans na ni turamenda muno tondu ni mongerera population itu na wira wa Nakuru ndukwamite handu tondu kwina deputy governor na kwina office na ni tuonete gutiri kindu twiritwo ati Nakuru kihagukite ni tondu ati governor ni akoretwo athiete gwa kahinda kanini ka maternity leave. Maya mokete riri atumia moritio kuburanira mieke ya utongoria mategwitigira amu mutumia ombito gutereba maundu maingi ibida-ini rimwe. Ngiribotera Inooro TV, Jetago Masi wa Dia wa Muriithi.